Доброе утро, дорогая церковь. Labas rytas, brangi bažnyčia. Пожалуйста, присядьте. Prašom, prisėskite. Я вас очень рада сегодня видеть. Aš džiaugiuosi jūs visus šiandieną matydamas čia. В этот воскресный чудесный день. Šį puikų sekmadienio rytą. Сегодня мы в новом помещении. Šiandieną jūs esame naujose patalpose. И служение здесь будет всегда происходить сейчас. Ir tarnavimai dabar čionais vyks visada. Пожалуйста, информируйте своих родных и близких. Prašome, informuokite savo artimuosius, что здесь будет всегда проходить. kad čionais visada vyks tarnavimas. У нас сейчас есть отдельная комната для деток. Dabar mes turime atskirą kambarį vaikams. С большим столом. Su dideliu stalu. И можно смотреть мультики. Ir galima žiūrėti multikus. Христианские мультики. Krikščioniškus. Большая просьба, пожалуйста, выключите звук телефонов. Didelis prašymas išjungti savo telefonų garsus. И я, как обычно, вышла сделать несколько объявлений. Ir aš atėjau padaryti kelis skelbimus. Каждый вторник Kiekvieną antradienį у нас проходят домашние группы. vyksta namų grupės. 19:00 19:00 Лаздинай, Lazdynuose, в районе вокзала, Stoties rajone, Рудамине, Rudaminoje, Суюнах Zujūnuose и Шишкине. ir Šeškinėje. Также по четвергам проходит общая молитва. Taipogi kiekvieną ketvirtadienį vyksta bendra malda. 18:00 18:00 по адресу Kauno 3А. adresu Kauno 3A. Желающие, мы просим вас, присоединяйтесь. Norinčius visus kviečiame prisijungti. К пастору на консультацию Pas pastorių konsultaciją можно записаться после служения. galima užsirašyti po tarnavimo. Пожалуйста, подойдите ко мне вот сюда, я вас запишу. Prašom, prieikite ir jūs užrašys. Спасибо. Ačiū. Ну что, дорогие, здравствуйте. Кому доброе утро, кому добрый день. Давайте мы все встанем. Сегодня это день, который мы посвящаем для Бога. Мы уделяем это время. И Бог, Он смотрит на наше сердце. Поэтому очень важно приходить с настроенным сердцем. И если, может быть, ты еще не настроился, так вот у тебя сейчас есть время настроиться на Господа. Просто отключить все свои мысли и посвятить этих 1,5 часа для Бога. Для поклонения, слову, которое будет говорить пастор, чтобы это слово посеялось в добрую почву и чтобы потом принесло плод в нашей жизни. Я верю, что здесь каждый стоящий имеет о чем свидетельствовать. Каждого из нас Бог в чем-то благословил, откуда-то достал. Поэтому самое малое, что мы можем сделать, это отдать свое сердце для Него и поклоняться Ему в духе и в истине. Аминь. Аминь. Хорошо, давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя. Иисус, Ты наш Царь, Ты наш Господь. Ты спас нас, Господь. Ты простил нам все наши грехи. И написано, что Ты уже не упомянул нам старых наших грехов. Потому что все, что старое, оно осталось в нашем прошлом. И что сейчас мы простираемся вперед, Господь. Мы смотрим только на сегодняшний день и на то, что Ты нам уготовил в будущем, Господь. И за это мы Тебя благодарим. Мы славим Тебя, Господь. Мы превозносим Тебя, Бог наш. Прими хвалу наших сердец. Аллилуйя. Вся хвала Тебе, Господь. Аминь. Аллилуйя. Еще я забыла сказать. Повернись к своему соседу. Скажи ему, что он на правильном месте. Скажи ему пару хороших слов. Давайте будем разбивать этот лед.
его жизни, но на самом деле в духе мы все дети Божьи. Мы братья и сестры. И нам надо учиться просто любить друг друга. Аминь. Аллилуйя, да? Славим.
вознесем, руки к небу вознесем, Дух Святой мы всем сердцем ждем. Аллилуйя, аллилуйя, дождите высоким Господи, аллилуйя. Высоко Господи, незадолго укажи сейчас, потому ми зробили з вірою, тут висошував того пригласу, тому си жгяли, і штрау, і штрожуті з'єва. Аллилуйя, пошвятили, випловися в люди кров'ю, на зелом тоже жгяли, жгяли єга, Господи. Урівейте, як вірна минута, як вірна кінця, як вірна діла, Господи. Нас такого метал, нас дітого метал, нас гарду не метал, раніше метал шлова. Амінь. Господь, за эту атмосферу, Господь, на этом месте. Благодарим за то, что Ты приходишь, посещаешь нас, Господь. Кто такой человек, что Ты приходишь к нему, посещаешь его, Господь? Мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь. Аллилуйя. Его наш поцелуй душу. Jego wiesz, samotu sobie służą. Jego wiesz, samotu służą. Jego wiesz, samotu moje służą. Podwin jest budu mustu nieszczęść, ангел jest budu mustu źle. Szersta ty sobie, budu mustu Aleluia.
nebūtų už mus. Jeigu viešpats nebūtų stovėjęs už mus. Jeigu viešpats nebūtų už mus. Jeigu viešpats nebūtų kovojęs už mus. Potvynis būtų mus nunešęs, vandenis būtų mus užlieję, šėlstantys srovė būtų mus paskandinus. Potvynis būtų mus nunešęs, vandenis būtų mus užlieję, šėlstantys srovė būtų mus paskandinus. Potvynis būtų mus nunešęs, vandenis būtų mus užlieję, šėlstantys srovė būtų mus paskandinus. Šlovinam jį. Если бы не он, где был бы ты сегодня? Аллилуйя. Аллилуйя, Давайте еще крести меня своей силой. Крести меня своей силой. Святой, святой, святой Божий Дух. Спасибо, говори эти слова. Šventoji dvasia pripildyk mus ir pakrikščyk mus savo ugnimi, savo jėga, savo šventąją dvasią. Prisilies prie kiekvieno žmogaus, pripildyk mus savo šventąją dvasią. Tebūnie tavo ugnis
jinai nužengė kiekvieną šitoje vietoje. Tėvonė, tavo ugnis, jinai sudegina bet kokią nuodėmę. Tėvonė, tavo ugnis, jinai išstumia bet kokį pasyvumą. Tėvonė, tavo ugnis, jinai atstato kiekvieną šitoje vietoje. Tėvonė, tavo ugnis atstato ir uždega kiekvieną nusivylusi žmogų. Tėvonė, tavo ugnis, jinai pripildo mūsų širdis. Tėvonė, tavo ugnis, jinai pakelia palūžusius žmonės. Tėvonė, tavo ugnis, jinai prisiliečia prie kiekvieno žmogaus. Nes tu šventas, tu šventas, tu šventas, tu šventas viešpats visagalis Dievas. Mes garbinam tave šitoj vietoj. Mes lenkiamės prieš tave šitoj vietoj. Atiduodam visą šlovę, visą gyrių į tavo rankas. Nes tu esi mūsų Dievas. Mes susirinkom pašlovinti tave, atiduoti šlovinimo auką tau šiandienos rytą. Tėvonė, visa šlovė, visa garbė, visa valdžia priklauso tau vienam, nes tu visagalis Dievas, tu visų dievų Dievas, vienintelis Dievas, kuris prisikėlė iš numirusiųjų, kuris atpirkai mūsų kaltes, išlaisvinai mus iš mūsų nuodėmių. Tu vienintelis vertas visos padėkos. Visi angelai danguje garbina ir šlovina tave ir sako, kad tu esi šventas, 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 šventas visagalis Dievas. Mes dėkojame tau Jėzaus vardu. Amen. Duok didelius Dievui aplodismentus. Ačiū šlovintojams. Jūs nuostabus, palaiminti, padėkti levitai. Galit prisėsti. Можете присесть. Jūs teisingoje vietoje. Вы на правильном месте. Kreipiuosi į tuos, kurie žiūri mus internetu. Обращаюсь к тем, кто смотрит нас по интернету. Noriu jums priminti, Хочу вам напомнить, kad mūsų susirinkimo vieta pasikeitė. что наше место собрания изменилось. Mes renkamės Kauno gatvėje 14, Мы собираемся на улице Каунас, 14, Comfort Hotel, Комфорт Хотел, konferencijų salėje. зал Tai конференции. stoties rajonas. Это зал район. Kviečiu tave Зову тебя. kiekvieną sekmadienį, Каждое воскресенье 11 ryte, в 11 часов утра dalyvauti mūsų susirinkimuose. участвовать в наших собраниях. Telaimina viešpats Dievas. Пусть вас Бог благословит. Kiekvieną, kuris klauso, Каждого, кто слушает. kiekvieną, kuris dalyvauja Каждого, кто ir участвует. kiekvieną, kuris ateis čionais. И каждого, кто придет сюда. Aš meldžiu viešpatės, Я молю Бога, kad Dievas palaimintų kiekvieną iš jūsų. чтобы Бог благословил бы каждого из Dievas вас. kalbėtų kiekvienam iš jūsų. Чтобы Бог говорил каждому из Ir tu вас. būsi šiandien palaimintas. И ты сегодня будешь благословлен. Nes tokia yra Dievo valia. Потому что такая воля Бога. Amen. Аминь. Aš taip džiaugiuosi. Я так радуюсь. Mes esame naujose patalpose. Мы в новом помещении. Labai geras patalpos. Очень хорошее Ir помещение. galite ateiti pasižiūrėti visi. Можете прийти посмотреть все. Amen. Tai va, noriu šiandien kalbėti Я хочу сегодня говорить apie apipjaustymą об обрезании ir sandorą. и браке. Zavėt. Завет. Pradžios 17 skyrius. Pradžios 17 skyrius. Kas turite Bibliją, atsiverskite. 9-11 eilutės. Baityje 17, 9-11 eilutės. 9-11 стих. Toliau Dievas sakė Abraomui, laikyk mano sandorą, tu ir tavo palikuonis po tavęs per kartų kartas. Šita yra mano sandora, kurioje jūs privalote laikytis. Kiekvienas vyras tarp jūsų bus apipjaustytas. Jūs apipjaustysite savo kūną ir tai bus tarp manęs ir jūsų esančios sandoros ženklas. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их.
Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Apie ką čia eina kalba? О чем тут говорится? Kaip suprasti, kas yra sandoros apipjaustymas? Как это понять, что есть такое? Tiksliau, kad suprasti, kas yra sandoros apipjaustymas, Чтобы это понять, mums reikia atsakyti į du klausimus. нам надо ответить на два вопроса. Pirmas klausimas. Первый вопрос. Kas yra sandora? Что такое завет? Ir antras klausimas, kas yra И apipjaustymas? что такое обрезание? Žiūrėkit, pakartotinai įstatymo 29 skyriuje nuo 10 iki 12 eilutės. Vtorozakonė. Второзаконие, 29 skyrius nuo 10 iki 12 eilutės. Mes tuoj pažvelgsime. 29 skyrius nuo 10 iki 12 eilutės. Vaikai ir žmonos, net ateiviai esantys su tavimi tavo stovykloje, nuo kertančių malkas iki nešančių vandenį, kad įeitumėte į viešpatę savo Dievo sandarą su priesaika, kurie viešpats tavo Dievas šiandien sudaro su tavimi, įdant šiandien padarytų tave savo tauta ir būtų tavo Dievas, kaip jis tau pažadėjo ir kaip prisiekė tavo protėviams Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от текущего дрова твои по черпающему воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою. Kad sudaryti sandorą su Dievu, Чтобы делать завет с Богом, reikėjo apsipjaustyti. надо было сделать обрезание. Ir sandora И завет tai yra sutartis, – это договор. tai yra susitarimas. Это договор. Dėl to pirmas Dievo pokalbis su Abraomu buvo toks, Потому первый разговор Авраама с Богом был такой, kuriame buvo kalbamas, kad kuriame yra sandora sudaro Dievas su Abraomu. в котором Бог делает завет с Авраамом. Ir 15 pradžių skyriuje, nuo 1 iki 16 eilutės, čia aprašyta vieta, Bытие 15, с 1 по 6. Po šių įvykių Abraomas matė regėjimą ir pasigirdo viešpaties žodis. Jis tarė, nebijok Abraomai, aš tavo skydas, tavo atpildas bus labai didelis. Bet Abraomas atsakė, viešpatie Dieve, kas man iš tavo dovanų, nes aš lieku bevaikis ir mano namų įpėdinis yra Damaskietis, Eliezeras. Abraomas pridūrė, palikuonio man nedavė, todėl vergas gimęs mano namuose bus mano įpėdinis. Ir štai išgirdo jis viešpaties žodį. Jis nebus tavo paveldėtojas gims iš tavęs paties. Išvedęs į lauką tęsė, pažvelk į dangų ir suskaičiuok žvaigždės. Jei gali jas suskaičiuoti, po to tarė, tokie gausus bus tavo palikuonis. Jis patikėjo viešpačiui ir jam viešpats įskaitė teisumų. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал, владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елизей из Дамаска. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он изменил ему это в праведность. Žodžiu, Dievas sako Abraomui, Одним словом, Господь говорит Аврааму, tavo atpildas bus didelis. твой
nagradų. твоя награда будет Aš tave велика. labai stipriai palaiminsiu. Я тебя очень сильно Čia благословлю. dialogas Dievo su Abraomu. Это диалог между Господом и Авраамом. Abraomas sako, kas man iš tavo tų nuostabių žodžių? Авраам говорит, что у меня с твоих этих прекрасных слов. Jeigu aš neturiu vaiko ir esu bevaisis. Если я не имею наследника и бездетен. Dievas norėjo užtvirtinti savo žodis, savo sandorą. Господь хотел утвердить свое слово заветом. Sako, pažvelk į dangų ir žemę, bus tiek daug palikonių, kiek žvaigždžių dangų ir žemėj smėlio. Посмотри, говорит Господь, на небо и сосчитай звезды, столько будет твоих потомков. Tavo palikonis bus gausus. Твои потомки будут велики. Ir Dievas patikėjo tai žodžiais. O Abraomas patikėjo Dievo И žodžiais. Авраам поверил слову Бога. Todėl jis turėjo padaryti dar vieną veiksmą. Поэтому он еще должен был сделать одно действие. Toliau nuo 7 iki 10 eilutės aprašyta vieta. Дальше с 7 по 10 стих записано одно место. Nes dialogas tom nesibaigė. Потому что диалог этим не Ir žiūrim, закончился. kas vyksta toliau. И смотрим, что происходит дальше. Nuo 7 eilutės. От 7 стиха. Tuomet jis tarė jam, aš esu viešpats, kuris išvedžiau tave iš Chaldėjų Ūro, kad duočiau tau šį kraštą kaip paveldą. Viešpatie Dieve, paklausė jis, iš ko aš pažinsiu, kad jį paveldėsiu. Jis atsakė, parūpink man treigę telyčią, treigę ožką, treigį aviną, purplėlį ir jauną balandį. Jis visur juos parūpino, perkirto pusiau, suguldė pusės vieną priešais kitą, o paukščių pusiau neperkirto. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал, владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Господь сказал ему, возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. Mes dabar skaitom daug rašto vietų. Мы сейчас читаем много мест Ir mes viską Писания. to suprasime. И сейчас мы все Apie ką поймем, tenais yra kalbama. о чем идет речь. Anksčiau kaip karalius Раньше, как царь užkovodavo tam tikrą teritoriją, завоевывал территорию, tai tas priešas į tos teritorijos karalius pasiduodavo. так этот король завоеванной земли сдавался. Ką jis darydavo? Что он делал? Sudarydavo sandorą Он делал завет su to karaliumi, kuris užkovojo jų žemę. с тем царем, который занял землю Kaip ихнюю. tai viskas atrodydavo? Как это все выглядело? Būdavo karalius Был царь, ir, žodžiu, buvo kelias. был царь и была дорога. Ir ką darydavo karalius? И что делал Čia царь? tas karalius, kuris sudaro sandorą, Это царь, где делает завет, kelias eina идет дорога, ir kitoj pusėje tas karalius, kuris jį nugalėjo, и в другой стороне царь, который его победил, su kuriuo norėjo sudaryti sandorą. с которым хотел сделать завет. Jis paimdavo gyvūnus, Он взял животных, asilus, ослов, tenais balandžius, голубей, avinus баранов ir perpildavo per pusę. и пилил их на 2 части, Nu tai višta per pusę perpildavo. как курицу на Ir половину. padėdavo va, tai va, iš dviejų pusių tą vieną dalį prieš kitą. И ложил с 2 сторон обе Ir части. jis padėdavo per visą kelią tos perpiltas gyvūnus. И он по всей дороге ложил этих разрезанных Ir tada животных. tas karalius ant kelių eidavo per tą keliuką link to kito karaliaus. И этот царь на коленях шел по дороге к другому царю. Ir sako, aš sudarau su tavim susitarimo sandorą. И я, говорит, делаю с тобой завет договора. Ir jeigu aš pažeisiu šitą sandorą, И если я нарушу этот tebūnie завет, Dievas man padaro tai, tai ir tai. пусть мне Бог сделает то, то и то. Ir tokiu būdu būdavo sudaroma susitarimo sandora, И таким путем был сделан договор, kurios negalima buvo pažeisti. которого нельзя было нарушить. Nes jie vienas su kitu susijungdavo, susitardavo. Потому что один с другим соединялся, они договаривались. Žiūrėkite, kas vyksta su Abraomu. Смотрим, что дальше происходит с Tai kai Авраамом. Abraomas padarė sandorą su Dievu,
И Авраам сделал завет с Богом. Jis paėmė paukščius ir padarė keliuką su Dievu. Он взял птицы и сделал дорогу с Господом. Tenais buvo aprašyta nuo 7 iki 10 eilutės. Там было все написано от 7 до 10 Padarė iš стиха. paukščių kelią Сделал птиц дорогу, ir ant kelių ėjo į viešpaties pusę sudaryti su Dievu sandorą. и на коленях шел в сторону Господа, сделал с ним Ir завет. Abraomas pažadėjo Dievui ištikimybę. И Авраам сказал Господу верность Ir свою. 17 eilutė, žiūrėkit, И ką rašo. 17 стих что говорит? 15 skyriaus. 15. Saulei nusileidus ir tamsai įsiviešpatavus, rūkstantis žarijų indas ir liepsnojantis deglas perėjo tarp anų skerdienos pusių. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. Kas buvo tose dūmose ir liepsnojančioje ugnyje Что было в этом дыме и в этом пламени? tarp Abraomo ir Dievo? Между Авраамом и Богом. Kas ta ugnis ir liepsnojanti ugnis ir dūmai? Что этот пламенящий огонь и дым? Tai atsakymas Dievas. Это ответ Бог. Abraomas sudarė sandorą su Dievu. Авраам сделал завет с Богом. Sandora tai žmogaus ir Dievo susitarimas. Завет – это договор Бога и человека. Mes pereiname iš nesandoros pusės į sudarytos sandoros pusę. Мы переходим из несделанного завета в сторону договора, завета. Ir pašvenčiam ištikimybę Dievui. И посвящаем верность Богу. Pašvenčiam ir pažadam švarę sąžinę. Посвящаем и обещаем чистую совесть. Ir stengiamės gyventi šventą gyvenimo būdą. И стараемся жить священный образ жизни. Tai yra sudaryta sandora su Dievu. Это сделан завет с Богом. Tai yra susitarimas su Dievu. Это и есть договор с Богом. Kai tu marini savo kūniškumą Когда ты умертвляешь плоть ir свою stengiasi gyventi dvasinį gyvenimo būdą. и стараешься жить духовный образ жизни. Ir kaip tu tai darai, И как ты это делаешь, Dievas tada tave laimina. Бог тебя благословляет. Kai tu pažeidi sandorą, Когда ты нарушаешь завет, pažeidi susitarimą. нарушаешь договор, Matai pasiekmes savo gyvenime. видишь последствия своей жизни. Ateidami pas Dievą, Приходя к Богу, mes visi sudarėm sandorą su Dievu. мы все сделали завет с Богом. Jis mus atpirko brangiu krauju. Он искупил нас дорогой кровью. Jis sumokėjo didelę kainą. Он заплатил большую цену. Sumokėdamas Jėzaus Kristaus krauju už mus. Заплатив кровью Иисуса Христа за нас. Jeigu tu ateini į parduotuvę ir nusiperki daiktą, Если ты приходишь в магазин и покупаешь вещь, tas daiktas priklauso tau. он принадлежит тебе. Mes atpirkti brangiu Jėzaus krauju. Мы выкуплены дорогой кровью Иисуса Ir Христа. mes priklausom viešpačiui. И мы принадлежим Господу. Ir dabar nebegalim gyventi, kaip mes norime. И сейчас мы не можем жить так, как хотим. Todėl Dievas nori matyti mūsų pastangas. Потому Бог хочет видеть наши усилия. Jis nori matyti, kai tu darai žingsnius. link Он viešpaties. хочет видеть, когда ты делаешь шаги к O kai darysi Господу. vieną žingsnį, Dievas padarys 10 žingsnių į tavo pusę. Когда ты сделаешь один шаг к Богу, Он сделает 10 шагов к тебе. Todėl būk ištikimas susitarime su pačiu Dievu. Потому будь верен в договоре с Богом. Nepažeisk tos sandoros. Не нарушь этот завет. Ir matysi Dievo palaiminimą savo gyvenime. И будешь видеть Божье благословение в своей жизни. Nes Dievas nori laiminti savo vaikus. Потому что Бог хочет благословлять своих Vakas yra детей. sandora, susitarimas. Вот что такое завет, договор. Ištikimybė pažadėta viešpačiui. Верность сказана Богу. Čia kaip susitokiau su žmona, Так как я женился с женой, aš jai pažadėjau ištikimybę. я ей обещал верность. Ir bandau įrodyti savo ištikimybę jai. И пытаюсь доказать свою верность Ką aš ей. tada darau? Что я тогда делаю? Mano meilės išraiška bandymas įtikti jai. Моя любовь угодить ей. Kad aš žiūriu, kas jai patinka. Я смотрю, что ей Jis нравится. sako, man patinka batai. Мне нравятся Aš ботинки. stengiuosi nupirkti jai batus. Я стараюсь купить ей Nors jų ботинки. yra labai daug. Хотя их очень Bet tai много. mano meilės išraiška. Но это выражение моей любви. Nu, žinau, kad jai nepatinka koks nors restoranas, būtent
Но я знаю, что им nравится какой-то ресторан. Vedu tenais ją. Веду ее туда. Aš bandau įrodyti savo meilę ir ištikimybę jos pusę. Я пытаюсь доказать свою любовь с ее стороны, Nes mes susitarėm su ją. потому что мы с ней договорились. Pas mus yra sudaryta sandora su Dievu. Мы с ней сделали завет с Богом. Taip pat yra ir su Dievu. Так же есть и с Богом. O Dieve, aš myliu tave. О Господь, я люблю Laiminu тебя. tave Jėzaus Kristaus vardu. Благословляю тебя именем Dieve, Иисуса Христа. pašvenčiu visą tavo gyvenimą. Отдаю тебе всю свою жизнь. Tai Dievas tada sako, jeigu tu mane myli, Бог тогда говорит, если ты padaryk любишь tai, ko меня, aš noriu. сделай то, что я хочу. Tarnauk man. Служи мне. Gyvenk šventą gyvenimo būdą. Живи святой образ жизни. Imk atsakomybę už savo gyvenimą. Бери ответственность за свою Ieškok жизнь. manęs dar daugiau. Ищи меня еще Aš noriu больше. tave pažinti. Я хочу познать Tu tada тебя. ieškai Dievo Ты тогда ищешь ir Бога nori įvykdyti Jo valią. и хочешь исполнить Его O волю. Jo valia, А Его воля, kad visi žmonės būtų išgelbėti. чтобы все люди были спасены, Kad tu būtum veiksme. чтобы ты был бы в Ir действии, tavo talentai ir dovanos и твои таланты и būtų подарки realizuotos dėl dangaus karalystės. были бы реализованы для Божьего Царства. Dievas šaukia tave ne tik sėdėti čia ir pritrinti kėdės. Бог зовет тебя не только сюда сидеть и просиживать. Jeigu tu myli Dievą, Если ты любишь Господа, padaryk tai, ko Jis prašo tavo gyvenime. сделай то, что Он просит в твоей жизни. Amen. Amen. Va, kas yra sandora. Вот что такое завет. Ir jeigu ją pažeidėjai, И если ее нарушил, atgailauk кайся. ir kuo greičiau sugrįžk pas viešpatį. И более скорее вернись к Господу. Atstatyk sandorą su juo. Восстанови завет с Ним. Atnaujink ją. Обнови ее. Ir pamatysi Dievo jėgą, И увидишь Божью силу. Dievo ugnis, Божий огонь. Dievo prasiveržimas, Прорыв Божий. Dievo palaiminimas, Благословение Божье. Dievo augimas, Возрастание Dievo Божье. patepimas, Помазание Божье. Dievo apsauga. Охрана Божья. Sako, kas paliečia jūs, Говорит, кто дотронется до вас, tas paliečia mano akies vyzdį. кто дотрагивается до моего глаза. Neleisiu niekam liesti savo vaikų. Не позволю никому трогать своих детей. Bet šitas pažadas veikia tik tiems, kurie yra sandorėje su Dievu. Но этот завет действует только тем, кто сделал завет с Богом. Kitais žodžiais pasakysiu. Другими словами скажу, Tie, kurie те, которые yra sandorėje su Dievu. Tai va, tai yra susitarimas. Так вот, это договор. Susitarimas Договор gyventi teisingą gyvenimo būdą. жить правильный образ жизни. Toliau. Дальше. Apipjaustymas. Обрезание. Kolosiečiams 2 skyrius 11 eilutė. Колоссянам 2:11. 2:11. Jame jūs taip pat esate apipjaustyti ne rankomis atliktų apipjaustimų, bet savo kūniškumo atsižadėjimu, Kristaus apipjaustimu. Kolosiečiams 2:11. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Mes apipjaustyti esame ne rankomis atliktų apipjaustimų. Мы обрезаны не руками сделанным Jame tai действием. kame? В нем так в ком? Kristuje Jėzuje. В Иисусе Христе. Ko Dievas nori iš tavęs? Чего Бог хочет от тебя? Jis nori Он хочет apipjaustyti tave dvasioje. обрезать тебя в духе. Žiūrėkit, pakartotinai įstatymo 10 skyrius nuo 12 iki 16 eilutės. Ten aprašyta, ko Dievas nori iš mūsų. Второзаконие 10, 12 по 16 стихи. Второзаконие 10 глава, 12 по 16 стихи. Čia parašyta, ko Dievas nori iš mūsų.
Kogi reikalauja iš tavęs viešpats tavo Dievas? Что же требует от тебя Господь? Vien pagarbiai bijoti viešpatį savo Dievo, eiti visais jo keliais, mylėti jį, tarnauti viešpačiui, savo Dievui, visa širdimi ir visa siela, laikytis visų viešpatės tavo Dievo įsakymų bei įstatų, kuriuos įsakau tau šiandien, tavo paties labui. Žiūrėk, viešpačiui tavo Dievui priklauso dangus bei dangaus aukštybės, žemė ir visa, kas joje. Tačiau tik tavo protėvis viešpats pamilo ir išsirinko jūs, jų palikuonis iš visų tautų, kaip šiandien ir yra. Tad apipjaustykite savo surambėjusią širdis ir nebūkite daugiau kietasprandžiai. Amen. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоко винны. Apipjaustykite surambėjusią širdis. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца своего, жестоковинны. Kaip tai padaryti? Как это сделать? Ar mums ką reikia išimti, prapjauti reikia krūtinę? Что нам разрезать грудь и выбрать сердце? Nu, kad daktaras mums ten kažkokią operaciją padarytų. Чтобы врач нам сделал какую-то операцию. Koks turėtų tai būti apipjaustymas? Какое это должно быть обрезание? Kūniškas ar koks? Плотское или какое? Ne. Нет. Apipjaustykime savo širdis dvasioje. Обрежьте свои сердца в духе. Biblija sako, Библия говорит, gyvenkite dvasia ir nevykdysite kūno geismų. живите духом и не будете исполнять дела плоти. Amen. Kai mes gyvenam dvasinį gyvenimo būdą, Когда мы живем духовный образ жизни, mes stengiamės marinti kūniškus darbus. мы стараемся умерщвлять дела плотские. Kas yra kūno darbai? Что такое дела плоти? Galatams 5 skyrius. Галатам 5, 16 eilutė. Čia visi žino šią rašto vietą. Galatams 5:16. Sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nevykdysite kūno geismų, nes kūnas geidžia priešingo dvasiai, o dvasia kūnui, jie vienas kitam priešingi, todėl negalite daryti visko, ko norėtumėte. Kūno darbai aiškus, tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, dašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, palviduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašus dalykai. Įspėju jūs, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Amen. 5:16. Начни. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Kai mes pykstamės, Когда мы ссоримся, pavydime, завидуем, nešam susiskaldimus, несем раздоры, paleistuvaujame, blūdim, блудим, apkalbam kitus. обговариваем Tai других. yra kūno darbai. Это дела плоти. Mes turim juos numarinti Мы должны их ir умерщвлять apipjaustyti savo širdis.
и обрезать сердца свои. Ne fiziniu apipjaustymu, Не физическим bet обрезанием, dvasiniu apipjaustymu. но духовным обрезанием. Nes Senam testamente buvo viskas fiziniam lygyje, В Старом Завете все было o физическим, Naujam testamente dvasiniam а в lygyje. Новом все в духовном. Ir šiandien yra ne fizinis apipjaustymas, И сегодня не физические o обрезания, sielos ir vidinio žmogaus а apipjaustymas. духа и внутреннего человека обрезание. Mūsų kūniškumas tai kūnas. Наше Mūsų kūniškumas tai ne kūnas, atsiprašau. Mūsų plot, Наша плоть это не тело. Čia kūniškumas tai mūsų nuodėmingumas mūsų. Наша плоть это наша грешность. O mūsų nuodėmingą natūrą mes turime apipjaustyti. А нашу духовную натуру мы должны обрезать. Atsižadėti nuo seno gyvenimo. Отказаться от старой жизни. Numarinti tą seną gyvenimą. Умертвлять эту Numarinti старую жизнь. nuodėmę. Умертвлить. Atsižadėti nuodėmės. Отказаться от Ir греха. stengtis gyventi šventą gyvenimo būdą. И стараться жить священный образ жизни. Pastoriau, ką tu šneki? Пастор, что ты говоришь? Aš tokioj nuodėmėje esu. Я в таком греху нахожусь. Skęstu toj duobėj. Тону в этой Tai яме. visko greičiau iš tos duobės. Так вылазь скорее с нее. Ir Dievas tau padės. И Бог тебе Nes kai поможет. žingsnį darysi link viešpatės, Когда ты сделаешь шаг к jis Богу, 10 darys į tavo pusę. Он сделает 10 в твою Jėzaus сторону. Kristaus vardu. Именем Иисуса Tai Христа. ar galima gyventi be nuodėmės? Так можно ли жить без греха? Tiksliau, kaip pasakyti, ar galima gyventi būti negundomu žmogumi? Можно ли жить и быть несоблазненным? Negalima. Нельзя. Nes mes esame visi gundomi. Потому что мы все Nes соблазняемы. Biblija sako, kiekvienas yra gundomas savo paties geismo. Библия говорит, каждый соблазняется по своему желанию. Nėra nei vieno žmogaus pasaulyje, kuris nebūtų gundomas Нету nuodėmės. в мире ни одного человека, которого не соблазнял бы грех. Bet tu gali nedaryti nuodėmės. Но ты можешь не делать грех. Gundimas bus tavo gyvenime. Соблазнение будет в твоей Tai жизни. neišvengiamas procesas. Это не избежать этого Bet процесса. gyventi be nuodėmės tu gali. Но жить без греха ты можешь. Skaitė Mindaugas Читал я Galatams 5:16. Галатам 5:16. Gyvenkite dvasia Живите духом ir nevykdysite kūno и geismų. не будете делать дела от плоти. Kristus atpirko mus, Иисус искупил нас, nuvirdamas ant kryžiaus умерев на ir кресте praliedamas savo šventą и kraują, пролив свою святую kad кровь, mes būtumėm laisvi. чтобы мы были свободны. Kaip sako, paukščiai gali skraidžioti virš tavo galvos, Как говорится, птицы могут летать над tu gali твоей juos головой. valdyti, Ты можешь их bet атаковать, neleisk susukti lizdo ant savo но galvos. не разрешай им свить гнездо на твоей Mintis visą голове. laiką bus. Мысли будут всегда. Kiekvienas gundomas savo paties geismo. Каждый соблазняется по своему желанию. Geismas tai nebūtinai seksualiniai veiksmai. Желание это не обязательно сексуальное Geismas tai действие. yra mintis, Желание это kurios мысли, sukasi tavo galvoj. которые крутятся у тебя в голове. Ir pats planuoji savo galvoj. И сам планируешь в своей голове. Kažkokią tai nuodėmę. Какой-то грех. Žiūrėkit, tu tampi nuodėmės nešiotojas, Смотри, ты становишься nосителем kaip nešia греха, moteris. как беременная Bet gali женщина. abortuoti viską. Но все можешь абортировать. Atgailaudamas Каяться ir dėdamas pastangas. и закладывая Marinti усилия, savo kūniškumą. умертвлять свою Mes плоть. turim numarinti savo Мы kūniškumą. должны умертвлять свою Ką tai плоть. reiškia? Что это значит? Prašyti Dievo, Просить у Господа, kad jis duotų jėgų. чтобы Он дал силы Numarinti savo kūnišką natūrą. умертвить свою натуру Nes mes visi плотскую. esame kūniški. Mūsų nuodėmingas kraujas yra naudojama Dievas. Потому что наша кровь греховная от Адама и Евы. Mes visi esame gundomi. Мы все Bet jeigu tu соблазняемы. dėsi pastangas, Но если ты будешь прикладывать ieškosi усилия, Dievo, искать melsis Господа, kitom kalbom, молиться на языках, tarnausi viešpačiui служить Господу ir dėsi pastangas. и прикладывать усилия, Vieną dieną один tu день nustosi daryti nuodėmes. ты перестанешь делать
грехи, nes tapsi dvasinis žmogus, потому что ты станешь духовным kuris gali человеком, pasipriešinti velniui, который может противиться pasipriešinti дьяволу, nuodėmiai противиться греху ir pasipriešinti visiems mintims ir pagundimams, kurie ateina į и tavo gyvenimą. сопротивляться всем мыслям, Mes которые visi приходят. einam per savo sunkumus. Мы все проходим через свои трудности. Ateina periodas į mūsų gyvenimą, kai mes patenkam į savo dykumą, Приходит период в нашей жизни, когда мы попадаем в свою пустыню, kurią mes turime praeiti. которую мы должны Ir пройти. jeigu tu šiandien esi savo dykumoje И если ты сегодня находишься в своей ir пустыне eini per sunkumus kažkokius, и проходишь через трудности, sunkumai darbe, трудности на sunkumai работе, šeimoje, трудности в problemų семье, su sveikata, проблемы с sunkumai su здоровьем, finansais, финансы, sunkumai tarnavime, тяжело служить, tai nors praeik šitas į dykumą savo, то хоть пройди эту пустыню свою, neprarasdamas santykio su Dievu не потеряв отношения с Богом ir nepažeisdamas sandoros, и не нарушая завет, kurią sudarėjai su viešpačiu Dievu. который ты сделал с Господом. Mes pažiūrėsime toliau į žmonės, Мы посмотрим дальше на людей, kurie buvo palaiminti ir patekti žmonės. которые были помазаны и благословлены Богом, Bet jie pažeidė sandorą но они нарушили ir завет. vietoj palaiminimo gavo prakeitimą. И вместо благословления получили проклятие. Amen. Todėl mums reikalingas apipjaustymas, Поэтому нам нужно обрезание, kad mes būtumėm sėkmingais žmonėmis. чтобы мы были успешными людьми. Žiūrėk, apipjaustymas Смотрите, обрезание tai yra vidinis darbas. – это внутренняя работа. Kūniškumas Плоть tai velnio dirbtuvės. – это кузня дьявола. Это dirbtuvės, kaip kitaip? Мастерская дьявола. Naudodamas kūniškumą, Используя плоть, velnias naudoja savo planus ir sumanimus, дьявол использует свои планы и задумья. todėl kiekvienas tikintis žmogus turi būti apipjaustytas. Поэтому каждый верующий человек должен быть обрезанным. Amen. Аминь. Mes užduodam savo klausimus. Мы задаем себе вопросы, Kaip velnias gali ateiti į mano gyvenimą ir veikti? как дьявол может приходить в мои жизни и действовать. Atsakymas paprastas. Ответ простой. Per kūniškumą. Через плоть. Nu, jeigu žmogus nėra apipjaustytas išdidumu, Если человек не обрезанный гордостью, tai velnias per išdidumą sunaikins žmogų. так дьявол через гордость уничтожит человека. Jeigu žmogus nėra apipjaustytas godumu, Если человек не обрезан завистью, tai žmogus ir nukris būtent per šią nuodėmę. так человек и упадет именно через этот грех. Jeigu žmogus nėra apipjaustytas egoizmu, Если человек не обрезан эгоизмом, tai jis negalės pamatyti galimybės patarnauti ir padėti kitiems žmonėms. он не увидит возможность послужить и помочь другим людям. Nu, žodžiu, jeigu mes matom kažkur purvą, Но если мы видим где-то грязь, ten visą laiką yra mikrobai, lygos ir kažkokios tai problemos. там всегда есть микробы, болезни, какие-то проблемы. Kur purvas, Где грязь, ten niekada nebus gero gyvenimo. там никогда не будет хорошей жизни. Kur yra kūniškumas, ten yra demonai. Где плоть, там есть демоны. Nu, pavyzdžiui, jeigu žmogus iškart nusidėjo vieną kartą, ar gali būti jis apsėstas demonų? Ну, если, например, человек согрешил один раз, он может быть под влиянием демонов? Nebūtinai. Не Nu, обязательно. pavyzdžiui, jeigu žmogus vieną kartą nusivylė, Но если человек один раз обиделся, ten demonai ne iš karto ateina pas jį. там демоны не сразу Bet jeigu приходят. žmogus pastoviai jaučia nusivylimą, Но если человек каждый раз чувствует обиду, tai toks žmogus pritraukia demonus į savo gyvenimą такой человек притягивает демонов в свою жизнь. ir jis gali tapti per tai apsėstas. И он через это может стать Одержимым. одержимым. Jeigu žmoguje pasireiškia godumas vieną kartą, Если в человеке проявляется зависть один раз, nu, ne zavist, žadras, Žadras. tai nieko nenustiks, manau, per vieną kartą. за один раз ничего не случится. Bet jeigu jis pastoviai yra godus, Но если он постоянно завистливый, jis pritraukia demonus, он притягивает демонов, kurie yra meilė pinigams vadinasi.
которая называется любовь к деньгам, tu pritrauki tuos demonus. и ты их притягиваешь, Ir velnės įsiverš į tavo gyvenimą. и дьявол ворвется в твою Ir жизнь. toks žmogus paskui vėliau šventus dalykus parduos už pinigus. И такой человек потом святые вещи продаст за деньги. Šventą savo gyvenimo būdą Образ свой jis святой iškeis į materialius dalykus. он изменит на материальные вещи. Kūniškumą reikia apipjaustyti. Плоть надо обрезать. Ir tai ir yra sandora su Dievu. И это есть договор с Богом. Neapipjaustyti žmonės nėra sandoriai su Dievu. Необрезанные люди не в договоре с Ir jeigu Богом. tu gyveni kūniškai, И если ты tai tu живешь pritrauki плотской, demonus į savo ты gyvenimą. притягиваешь демонов в свою жизнь. Apaštalas Paulius kreipėsi į Efeziečių bažnyčią ir sako: Апостол Павел говорит Ефесянам: ir nepalikite vietos velniui. и не оставьте места дьяволу. Kas vogdavo, tegul netevogia ir imasi triūso. Кто воровал, пусть не ворует и начнет работать. Apipjaustimas visada tave daro nugalėtoju. Обрезание всегда тебя делает победителем. Amen. Аминь. Jis padarys tavo gyvenimo kokybę kitokią. Он сделает качество твоей жизни другим. Apipjaustimas padarys tave sėkmingą. Обрезание сделает тебя успешным. Apipjaustimas padarys tave laimingą. Обрезание сделает тебя счастливым. Apipjaustimas nuo nuodėmės padarys tave palaimintą. Обрезание от греха сделает тебя Tavo gyvenimas bus благословенным. visiškai kitoks. Твоя жизнь будет вообще другой. Nes mes visi norime atnešti vaisius Dievui. Потому что мы все хотим принести плоть Богу. Amen. Nenorite būti nevaisingi. Nenorite būti nevaisingi. Не хотите быть бесплодными? Pavyzdžiui, prisimenu, draugas man pasakojo, Помню, друг мне рассказывал, kai užsienyje dirbo, išvažiuodavo ir dirbdavo, jis apipjaustydavo medžius. он работал за границей и обрезал деревья. Jis apipjaustydavo obelis. Он обрезал яблони. Tu gerai girdi? Slava baig. Jis apipjaustydavo obelis. Он обрезал яблони. Slava rodo, eik tenais kažką. Ir kas įvykdavo tada, žiūrėkite. И что тогда случалось? Tas žmogus, kuris apipjaustydavo medį, Тот человек, который обрезал дерево, kitais metais, другим годом, kai jis atvažiuodavo, когда он to приезжал, apipjaustyto medžio vaisiai buvo dideli. этого обрезанного дерева плоды были Obuoliai buvo большие, tokie dideli. яблоки были Ir такие atvažiuodavo iš большие, įvairių šalių pirkti tą obuolį. и приезжали с разных стран Nes visi покупать, norėjo to obuolio. потому что все хотели этих яблок. Bet neapipjaustyto medžio vaisiai. Но не обрезанного дерева плоды. Obuoliai buvo tokie mažiukai. Яблоки были Jų маленькие, nei parduoti neįmanoma, их нельзя ни nei продать, valgysi ir skonio nelabai. ни кушать, и вкуса Nebent нету. kiauliam turbūt atiduot Ну, maitinti если только geriausiai. свиньям отдать. Todėl Dievas nori mūsų apipjaustyti. Потому Бог хочет Kad обрезать mes нас, atneštume daug vaisiaus į dangaus чтобы karalystę. мы принесли много плодов в Царство Божье. Paklausykit, žiūrėkit, toliau rašo 22 eilutė. Послушайте дальше, говорит 22 стих. Galatams 5 skyrius. Bet dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Amen. Dievas lygina mus kaip su medžiais. Бог сравнит нас как деревья. Sako, geras medį atpažinsite iš vaisių. Говорит, хорошее дерево узнаешь по плодам его. Geri vaisiai, Если там хороший плод, tai yra geras medis. это хорошее дерево. Jeigu nėra vaisių, Если нету плодов, blogas medis. плохое дерево. Todėl mums reikia apsipjaustyti. Поэтому нам надо обрезаться, Dirbti su savo širdim. работать сердцем своим. Vardas yra krikščionybė. Вот что такое Kai tave христианство. įskaudina, Когда тебя обижают, tau reikia atleisti ir mylėti tą žmogų. тебе надо простить и любить этого Kai tave человека. apgavo Когда тебя обманули ir nedidelė skolos pinigų, и не отдали долг, деньги, tau reikia atleisti. тебе надо простить. O kaip tai sunku yra padaryti? А как это тяжело сделать? Mane tiek kartų apgavo. Меня столько раз обманули. Paskui aš turbūt pradėjau galvoti,
Наверное, потом я начал думать. Aš pats labai daug žmonių anksčiau į savo gyvenimą buvau apgavęs. Я раньше сам много людей обманул. Jau kaip bumerangas vis sugrįžta man atgal. Это все возвращается Ir бумерангом. kažkokiam tokiam sumom labai nemažom, taip skausminga. И такими немаленькими суммами это так больно. Ir kažkas man pasakė, И кто-то мне сказал: pastoriau, matai? пастор, видишь, Čia va, tai už praeitą gyvenimą. вот тебе за старую жизнь. Va taip jausdavosi visi kiti žmonės, kuriuos tu apgaudavai. Вот так чувствовали себя все эти люди, которых ты обманывал. Tai va, kai tu eini tokį gyvenimo etapą, Когда ты проходишь такой этап жизни, kaip su tavim negražiai elgesi, когда с тобой некрасиво tau reikia поступают, mylėti juos, тебе надо их любить, laiminti tos žmonės, благословлять этих людей, priimti juos. принять их. Keistis yra labai sunku ir skausminga. Меняться очень тяжело и Bet болезненно. jeigu nori būti vaisingas Но если ты хочешь иметь плод, ir būtų matomas dvasios vaisius tavo gyvenime, и был бы виден духовный плод твоей жизни, reikės apsipjaustyti, надо себя обрезать, reikės apsikarpyti kažkuriuose dalykuose, надо обстригать в каких-то вещах, reikės numirti kažkuriuose dalykuose, где-то надо умереть, reikės pastoviai save disciplinuoti. надо себя постоянно Kai vienas дисциплинировать. pamokslininkas pasakė, pamokslė, man Когда patiko, один проповедник сказал, sako, ką tu darysi, kai pateksi į dangų? говорит, что ты будешь делать, когда Surasiu Adomą ir Ievą ir norėsiu jam trenkti. найду Адама и Еву, и Kodėl, хочу ему sako? ударить. Nes jisai Почему? nusidėjo ir mes dabar turim pastoviai melstis. Потому он согрешил, и мы сейчас должны Ir молиться varyti savo kūniškumą. и умертвлять свою плоть. Dėl Adomo ir Ievos. Из-за Адама и Евы Reikia dabar pasninkauti. надо теперь Dėk поститься, pastangas. вкладывать Nes усилия. Dievas šaukia aukoti. Бог зовет Atnešti жертвовать. savo kūnus kaip šventą Dievui patinkančią auką. Принесите свои тела как святую Богу нравящуюся жертву. Nes reikia tarnauti viešpačiui. Надо служить Богу. Reikia keisti savo charakterį. Надо менять свой Va характер. tokia yra Dievo valia. Вот такая Божья Tada воля. ateis ramybė į tavo Когда gyvenimą. придет спокойствие в твою Įeisi жизнь, į pažado žemę войдешь в землю ir обетованную būsi palaimintas. и будешь благословлен. Kas yra pažado žemė? Что такое земля Tai ramybė обетованная? tavo širdyje. Это спокойствие в твоем Kas yra сердце. vergystė? Что такое рабство? Pastoviai visko nepatenkintas. Постоянно всем недоволен. Sumaištys pastoviai tavo širdį. Разруха вся. Pastoviai įsiskaudinęs. Постоянно обиженный. Pastoviai pavydį. Постоянно завидуешь. Pastoviai nuo kažko priklausai. Постоянно от кого-то зависишь. Pastoviai gyveni kažkokio kito žmogaus gyvenimą. Постоянно живешь другую жизнь. Tu nesi pažado žemė. Ты не на земле обетованной. Nes pažado žemė. Потому что земля обетована. Teka pienumi, ten teka pienas ir medus. Там течет молоко и мед. Ten vaisiai dideli ir skanus. Там плоды вкусные и большие. Vynuogės didelės. Виноград большой. Ten namai, kurių nestatėte. Там дома, которых не Ten строили. dirvožemis, kurio neįdirbote. Там земля, которую не Ten обрабатывали. palaiminta vieta. Там благословенное Ir tu место. esi ramus savo širdį. И ты спокоен в сердце своем. Vat kas yra pažado žemė. Вот что такое земля Bet ją gali обетованная. įeiti, Но в нее можешь kai tu войти, apsipjaustai dvasioje savo širdyje. когда ты обрезаешься в духе, в сердце своем. Ir stengiasi gyventi dvasinį gyvenimo būdą. И стараешься жить духовный образ жизни. Ir tada tu gabus pasipriešinti nuodėmiai И тогда ты можешь ir воспротивиться. pasipriešinti pačiam velniui. И воспротивиться самому дьяволу. Nes kitaip jis užvaldys tavo valią, Иначе он овладеет твоей волей, užvaldys tavo mintis. овладеет твоими Jis мыслями. apraizgys tave savo nuodėmės pančiais. Он Apūtai опутает тебя своими грехами. Da, amen. Ir būsi vergas, И будешь рабом. bet gali būti laisvas. Но можешь быть свободным. Amen. Tai Dievas Бог nori, kad mes atneštumėm daug vaisiaus. Бог хочет, чтобы мы принесли много плодов. Bet kad atneštum daug vaisiaus, reikia apsipjaustyti. Но чтобы принести много плодов, нужно обрезание. Prisimenate, buvo Gehazis, Помните, был Giezį. Гиези. Tai buvo Eliziejaus pagalbininkas. Это был Помощник Elisėja. Bet jis nebuvo apipjaustytas nuo godumo. Но он
он не был обрезан от жадности. Saulius nebuvo, karalius Saulius nebuvo apipjaustytas nuo paklusnumo. Царь Саул не был обрезан от послушания. Jis nebuvo paklusnus Saulius. Он не был Tai послушным. buvo jo problema. Это была его Buvo проблема. Rubenas, Был Рубен, kuris nusidėjo su savo seserim. который согрешил со своей Tai сестрой. ir tėvas Jokūbas, И отец jis jo Яков negalėjo palaiminti. не мог его благословить. Dėl jo veiksmo neapipjaustytos širdies ir jo charakterio ir jo neapipjaustyto gyvenimo. Из-за его образа, необрезанного образа жизни. Jis buvo pirmagimis, Он был перворожденец. nes tai buvo 12 vaikų. Было 12 детей. Ir jis negavo pirmaginio palaiminimo dėl savo nepakeisto ir apipjaustyto charakterio. И он не получил. Благословение из-за необрезанного характера. Ir kaip Jokūbas laimino savo vaikus, И когда Яков благословлял своих jis детей, ištarė žodžius, он сказал слова, kad Rubenai tu būsi neramus kaip vanduo. что Рубен, ты будешь неспокойный, как вода. Jis ištarė žodžius, tėvas. Он сказал слова, Ir отец. tas žodis turėjo didelę įtaką jo gyvenime. И это слово имело большое влияние Ir в kai его jau жизни. Rubeno giminė priėjo prie pažado žemės. И когда Rubeno giminė. семья, Рабана семья, Колено Rubena. Колено. Priėjo prie pažado žemės. подошли к обетованной земле, Kažkas su Rubenu įvyko. что-то ему произошло. Sako, aš neisiu į pažado Говорит, я žemę. не пойду. Kodėl? Почему? Nesuprantu, kas per keistos mintis. Не понимаю, что за странные Jau мысли. viskas, pažado žemė. Вот šimtai. уже земля обетованная. Reikia pereiti Jordano upę. Надо перейти реку Kas Иордана. įvyko? Что случилось? Susisuko galvoje keistos mintis. Скрутились странные мысли в голове, Dievo ištarti žodžiai сказанные отцом слова. padarė darbą jo gyvenime. Сделали дело в его Ir жизни. prakeikimas suveikė jo И gyvenime. проклятие сделало это дело. Jis pirmagimis buvo. Он был перворожденным Aš žiūrėkit, negavo savo pirmagimystės. и не получил O ее. dar užsitraukė prakeikimą į savo И gyvenimą. еще привлек проклятие Tai в свою gerai жизнь. Mozė Так хорошо buvo Мозес Dievo tarnas, был раб kuris Божий, atmainė šitą prakeikimą. который отменил это проклятие. Jis ištarė teisingus žodžius į Rubeno gyvenimą. Он сказал правильные слова в его жизни. Ir prakeikimas buvo patrauktas iš Rubeno giminės. И проклятие было убрано с его колена. Amen. Vietoj palaiminimo Вместо благословения gavo prakeikimą. получил проклятие. Matot, ką daro neapipjaustytas charakteris. Видишь, что делает необрезанный характер? Žiūrėkime toliau. Смотрим дальше. Žydai ėjo per dykumą Евреи шли через пустыню, ir jie susigundė dievų ir Mozę. и они соблазнились богами и Moisėjui ir Moisėjui. Bogui. Jie žydai pasakė, Они, евреи, сказали, kad Dievas juos atvedė į dykumą, kad jie joje pražūtų. что Бог привел их в пустыню, чтобы они там пропали. Supraskite, dykuma turi savo paskirtį. Поймите, пустыня имеет свое назначение. Bet žydai susigundė dievų Но евреи соблазнились Богом ir pražuvo toj dykumoje. и пропали в этой пустыне. Bet tenais buvo kita kategorija žmonių, Но там была другая kurie категория sakė, людей, jeigu Dievas su mumis, которые говорили, если Kas Бог gali с būt prieš нами, mus? то может быть mes против nugalėsim нас. galiūnus, Мы победим mes сильнейших. užkovosim pažado Мы žemę, завладеем kur землей teka pienu ir обетованной, medumi, где течет kur namai, kurių молоко и nestatėme, мед, где дома, которых kur не строили, vaisiai, kurių nesodinome. где плод, который не сажали. Dykuma tai vieta, Пустыня – это место, kur apsprendžia, ar eisi į savo pažadą, ar iš pažado žemę, ar ne. в котором ты решаешь, войдешь в землю обетованную или нет. Jeigu tu šiandien eini per sunkumus, Если ты сегодня идешь через трудности, teisingai praeik per juos. правильно проходи через них. Amen. Аминь. Kažkas sako, aš buvau pasaulyje, Кто-то говорит, я был в миру, buvo pinigai, были деньги, buvo pagarba, была честь, o dabar kai atėjau į bažnyčią,
А теперь пришел в Ни церковь, пагarbos, ни pinigų. ни денег, ни Ir чести. išvis nieko gyvenime nesiseka. И вообще в жизни ничего не Mielas идет. draugė, Дорогой друг, dykuma yra neišvengiamas dalykas. пустыня это неизбежная вещь. Bet reakcija į tą dykumą Но реакция на эту пустыню nustatys tavo ateitį. установит твое Kaip будущее. tu praeisi savo dykumą? Как ты пройдешь свою Kaip tu praeisi пустыню? savo išbandymus? Как ты пройдешь свои Amen. испытания? Ir kaip tu kalbi, И как ты говоришь? jeigu tu kalbi kaip tie žydai, Если ты говоришь, как эти tai евреи, niekada neįeisi į savo pažadą то žemę. никогда не войдешь в землю Vėl обетованную. sugrįžkime prie karaliaus Sauliaus. И вернемся к царю Давиду. Jis buvo pateptas viešpaties Он был karalius. помазанным Богом царь, Bet jam reikėjo nuo kai ko įsilaisvinti nuo nepaklusnumo, apsipjaustyti. но ему надо было освободиться, обрезаться от непослушания. Jis buvo pateptas karalius. Он был помазанным царем, Dievas veikia per jį labai stipriai. и Бог через него очень сильно Bet jo действовал. charakteris buvo neapipjaustytas. Но его характер был не Jis обрезан. buvo nepaklusnus. Он был непослушный. Ir pirmam į Samuelio skyriuje 13 eilutė ten aprašyta. Первое царство, 13 глава, 13 стих. Pirmas Samuelio 13 skyrius, 13 eilutė, žiūrėkite. Samuelis tarė Sauliui: pasielgiai kvailai, nesilaikydamas viešpaties, tavo Dievo tau duoto įsakymo. Viešpats būtų patvirtinęs tavo karaliavimą Izraelyje visam laikui. И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил поведение Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствие твое над Израилем навсегда. Bet kokia dykuma tai turi savo paskirtį. И любая пустыня имеет свое Ir назначение. jeigu jis būtų paklusnus, И он, если был бы послушным, jo karaliavimas būtų užtvirtintas visam laikui. его царствие было бы навсегда. Bet 14 eilutė rašo: Но 14 стих говорит: bet dabar tavo karaliavimas neišliks. Viešpats susieškojo vyrą pagal savo širdį, viešpats paskyrė jį būti savo tautos valdovu, nes tu nevykdei, ką viešpats buvo tau įsakęs. Но теперь не устоят царствию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было поведено тебе Господом. Saulius prarado viską, prarado savo apdovanojimą. Саул потерял всю свою награду Dėl neapipjaustyto charakterio. из-за необрезанного характера. Paklausyk, jeigu tu šiandien eini per savo išbandymus, Послушай, если сегодня ты идешь через свои испытания, viskas yra tau skirta tam, это все предназначено тебе kad tave sustiprinti для того, что тебя ir užtvirtinti tave visam laikui. и утвердить тебя на все время. Užtvirtinti tavo šeimą, tavo tarnavimą, tavo finansus ir sveikatą. Утвердить твою семью, твое служение, твои финансы и твое здоровье. Išbandymai ir dykuma turi paskirti tavo gyvenime. Испытание и пустыня имеют назначение в твоей жизни. Gehazis, Giezi, Гиези, Eliziejaus pagalbininkas. помощник, Jis buvo išbandytas dviejose dalykuose. он был испытан в двух вещах. Piniguose ir mąstyme. В деньгах и в мышлении. Gehazis pamatęs, kad Eliziejus nepaėmė iš Naamano pinigų ir tuom susigundė, Biblija sako. Giezi, Увидел, что что Елисей не взял у Наамана деньги. и соблазнился этим самым. Amen. Žiūrėkite, antras karaliaus, perskaitysiu šią rašto vietą, antras karaliaus 5 skyrius nuo 20 iki 21 eilutės. Dievo vyro Eliziejaus tarnas Gehazis pasakęs tau: štai mano šeimininkas paleido tą ramėją Naamaną neimdamas, ką jis buvo atnešęs. Kaip gyvas viešpats, bėgsiu jam iš paskos ir šitą paimsiu. Gehazis nuskubėjo paskui Naamaną. Neskaityk, Gehazis buvo išbandytas visų pirma savo mąstyme Он был сперва испытан в своем мышлении ir savo godume.
И в своей жадности. Iš esmės, В смысле, Eliziejus turėjo dvigubą patepimą, Елисей имел двойное помазание, nes jis gavo iš Elijaus. потому что он получил от Элии. Jis buvo pateptas Dievo pranašas. Он был помазанным пророком Бога. Ir Eliziejus išsirinko Gehazį iš daug mokinių. И Елисей выбрал Jėzų. Гезии. Ir tikėjo juo. И верил ему. Jis statydino jį. И ставил его. Nastavliavo Nastavliavo jį. его. Investavo į jį. Инвестировал в его. Ir tikėjo į savo mokinį. И верил своим Ir jo ученикам. svajonė buvo, kad Gehazis turėtų irgi patepimą. И его мечта, чтобы он в Гехазе имел бы тоже Kad tas помазание. dvigubas patepimas, kuris buvo ant Eliziejaus, pereitų į jo mokinio gyvenimą. Чтобы двойное помазание, которое имел он, перешло бы в жизнь его ученика. Bet dėl neapipjaustyto Gehazio charakterio, Но из-за необрезанного характера, vietoj patepimo jis perėmė lygą. Ir вместо помазания он взял болезнь, perėmė raupsus. взял Проказу. проказу. Amen. Žiūrėkite, 26 eilutė ten parašyta. 26 стих. Todėl Naamano raupsai amžinai pasiliks tau ir tavo palikuonims. Ir Gehazis nuėjo raupsuotas kaip sniegas. Išversk paprastai. Į prakazą Naamaną перешло на Geziją. Ir dar žinot kam? Ir jo palikuonims. И его наследникам. Ir Gehazis nuėjo raupsuotas kaip baltas, raupsuotas kaip sniegas. И он пошел в проказе белый, как снегу. Amen. Jis perėmė vietų palaiminimo prakeikimą. Он взял вместо благословения проклятие. Amen. Kiekvienas mes būsime išbandyti. Каждый из нас будем испытаны. Kiekvienas praeisim savo dykumą. Каждый пройдем свою Kiekvienas пустыню. praeisim savo išbandymus. Каждый пройдем свое испытание. Net Dievas Adomą, net išbandė Adomą. Потому что Бог испытал даже Адама. Dievas Adomą galėjo pavadinti kūrinijos vainiku. И Бог Адама мог сказать на него венец творения, Žemės valdytojų. управителем земли. Bet negalėjo jo pavadinti ištikimų žmogų. Но не мог его назвать верным Bet kad человеком. jį pavadintų ištikimu, Но чтобы назвать его верным, Dievas prieš tai norėjo jį išbandyti. Бог хотел его испытать. Ir tik tada pavadinti ištikimu žmogum, jeigu jis praeitų savo egzaminą. И только тогда назвать его верным человеком, если он пройдет свое испытание. Todėl, kad išbandyti Adomą, Dievas numetė iš dangaus velnę, gyvatę, kuri atėjo ir jis buvo gyvatės išbandytas. И поэтому Да, Бог я извиняюсь. скинул дьявола на землю, змею, чтобы змея пришла и испытала бы Ir Адама. Dievo svajonė. И Klausykis. Ir Dievo svajonė мечта Бога buvo matyti ištikimą Adomą. была видеть верным Адама. Ir kai Adomas priėmė neteisingą sprendimą, И когда Адам принял неверное решение, Adomas krito ir nusidėjo visą žmoniją. Адам пал и согрешило все Net человечество. Jėzus Kristus Потому Иисус Христос, prieš tai, kai buvo pašlovintas, перед тем, как был прославлен, buvo išbandytas. был испытан. Jėzus buvo išbandytas dviejose dalykuose. Иисус был испытан в двух вещах. Pirmas buvo išbandytas dykumoje. Первым делом он был испытан в пустыне. Ir kai jis praėjo savo išbandymą dykumoje, И когда он прошел свое испытание в jis пустыне, iš dykumos išėjo dvasios jėgoje. он вышел с пустыни в силе Духа. Ir antras išbandymas buvo į amžiną šlovę. И второе испытание в славу вечную. Luko 22 skyrius, ten pirma eilutė rašo, От Луки 22 glavė. Jis atsitolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs ėmė melstis. Tėve, jei nori atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tai būna ne mano, bet tavo valia. Jam pasirodė iš dangaus angelas ir jis sustiprino. Mirtino sielvarto apimtas. Jis dar karščiau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvantis žemę. и сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче,
О, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Šis išbandymas, per kurį ėjo Jėzus, buvo įamžino šlovę. Это испытание, через Durys которое шел įamžino Иисус, šlovę. была дверь в вечную Ir jeigu славу. tu šiandien eini per kažkokį sunkumą savo gyvenime, И если ты сегодня идешь через какие-то трудности в своей жизни, praeik išbandymus tinkamai, пройди эти испытания достойно, nepažeisdamas sandoros su Dievu. не нарушая завет с Богом. Numarink savo kūniškumą, Умертвляй свою плоть, apipjaustyk savo širdį, mąstymą ir charakterį. обрезай свое сердце, мышление и характер. Jėzus Kristus Иисус Христос, išžiūri į tave, Он смотрит на Jis тебя, išgyvena kartu su tavim, Он же переживает вместе с nes Jis тобой, pats buvo gundomas. потому что Он сам был Jis žino, соблазняем. per ką tu šiandien eini. Он знает, через что ты Jis идешь. palaiko tave. Он поддерживает Jis yra тебя. tavo pusėje. Он на твоей Ir Jis стороне. nori matyti galutinį rezultatą. И Он хочет видеть конечный Kad tu результат, būtum žmogus, kuris atneši daug vaisiaus dėl dangaus karalystės. который есть, чтобы ты был человеком, который приносит много плодов Ir для šiandien, Царствия jeigu esi Божьего. nežmoniškame sunkume, И если ты сегодня находишься в нечеловеческих сложностях, nesimelsk, kad Dievas patrauktų išbandymą iš tavo gyvenimo. не моли, чтобы Господь убрал это испытание в твоей Melskis, kad жизни. Dievas padėtų tau pereiti per šitą dykumą. Моли, чтобы Господь помог тебе пройти через эту пустыню. Nes jinai turi paskirti tavo gyvenime. Потому что она имеет назначение в твоей жизни. Kad tave sustiprinti, Чтобы тебя усилить, kad tave palaiminti, чтобы тебя kad благословить, tave galingai naudoti. чтобы тебя сильно Jis использовать. nori matyti tave žmogų, kuris atnešė daug vaisiaus į dangaus karalystę. Он хочет видеть тебя человеком, который приносит много плодов в Царствие Божие. Bet Dievas nori, kad tu keistumeisi. Но Господь хочет, чтобы ты менялся. Ir tai priklauso nuo tavęs. И это зависит от тебя. Kai tu dedi pastangas ir tau sunku. Когда ты вкладываешь усилия и тебе Kai tu тяжело. marini savo kūniškumą. Когда ты умертвляешь свою Kai tu плоть. ateini į maldą ir sakai, Dieve, aš jau pats savo jėgom negaliu. Когда ты приходишь на молитву и говоришь: Господь, я своими силами уже Kai не tu могу. stojasi ir krenti Когда ты встаешь и падаешь ir ieškai Dievo. и ищешь Kai tu Господа. stojasi ir krenti Когда ты встаешь и ir падаешь vėl ieškai Dievo. и опять ищешь Kai tu vėl Господа. stojasi ir krenti Когда ты опять падаешь ir и vėl становишься ieškai Dievo. и опять ищешь Ir Dievas Господа. tada sako, ateini į maldą ir sakai, aš negaliu, Dieve. И Господь говорит, когда ты приходишь и говоришь: Боже, я больше не могу. Ir viešpats sako, va, štai laukiau šito momento. И Господь говорит: вот, я ждал этого Kada tu jau момента. čia nusibos, jau nebegalėsi daugiau daryti tos nuodėmės. Когда тебе надоест, и ты не сможешь сделать Aš этот грех. visada esu tavo pusėje, sako viešpats. Господь говорит: я всегда на твоей стороне. Jis nori pakelti tave. Он хочет поднять Jis тебя. myli tave taip stipriai, Он тебя так сильно любит. bet jis ir nori, kad tu dirbtum su savo širdim. Но Он хочет, чтобы ты работал со своим сердцем Jėzaus Kristaus vardu. именем Иисуса Христа. Kai vyksta apipjaustimo procesas, Когда происходит процесс обрезания, tai nemalonu. это Kai tu неприятно. ateini gręžia, pavyzdžiui, dantį, Когда ты приходишь и тебе сверлят зуб, toks nemalonus jausmas. это такое неприятное Bet tai чувство. įdeda plombą. Но когда вкладывают Gali пломбу, valgyti. можешь кушать, Skausmo nebejauti. нету боли. Šiandien Dievas Сегодня nori Господь matyti tave apipjaustytą. хочет видеть тебя обрезанным, Dvasinio apipjaustymo. духовным обрезанием Jėzaus Kristaus vardu. именем Иисуса Христа. Amen. Аминь. Išbandymas turi paskirtį. Испытание имеет назначение. Tai didybė tavo gyvenime. Это величие в твоей жизни. Išbandymas pakelti tave. Испытание поднять тебя. Išbandymas tam, kad pasireikštų Dievo šlovė tavo gyvenime. Испытание для того, чтобы проявила слава Net Божья. jeigu viskas blogai, Если даже все плохо, tiesiog mylėk Jėzų. просто люби Иисуса. Ieškok Dievo visą širdį. Ищи Господа всем сердцем. Prisiminti Mariją, Помните Марию? sudaužė indą Она разбила Ir- сосуд
Ir tenais aliejus ir ištrynė kojas Jėzui. Там был елей, и она мазала Иисусу ноги. Ir kita rašto vieta Jono 20 skyriuje И место Писания Иоанна 20. sako, kad Marija Magdalena anksti ryte atėjo prie karsto ir verkė. И говорит, что Мария Магдалена пришла рано Į к planą. гробнице и Bet Jėzus плакала. nieko negalėjo jai padėti. Ir Но Иисус padaryti. ничем не мог ей помочь. Bet ji nieko iš Jėzaus nenorėjo. Но она ничего не хотела от Jinai Иисуса. taip stipriai jį mylėjo. Она так сильно его любила. Jinai taip stipriai jį mylėjo. Она так сильно его любила. Bet jinai ieškojo Dievo visą širdimi. Она искала Господа всем сердцем. Ir kai Jėzus Kristus prisikėlė iš И numirusių, когда Иисус встал из мертвых, kam jis pasirodė pirmą? кому он первым Marijai показался? Magdalenai. Мария Магдалене. Kodėl? Почему? Tai buvo prostitutė, iš kurios buvo išvaryti 7 demonai. Это была павшая женщина, из которой Jinai были mylėjo демоны. jį visą širdį. Но она любила его всем Ir сердцем. jeigu tau šiandien labai sunku, Если тебе сегодня очень тяжело, neieškok Dievo. ищи Господа. Mylėk Dievą visą Люби širdį. Господа всем Ir praeisi сердцем. šitą periodą savo И gyvenime. ты перейдешь этот период своей жизни. Dykuma yra neišvengiama. Пустыня неизбежна. Aš prisimenu vieną kartą, Я помню один раз, kai ėjau per dykumą ir sunkų etapą savo gyvenime. когда шел через пустыню и трудный этап своей Buvo labai жизни. sunkus finansinis momentas mano Был gyvenime. очень трудный финансовый момент в моей Tai viskas жизни. buvo blogai. Так все было плохо. Finansų trūkumas, Финансов нету. atrodo poreikių, ten poreikių buvo daug. Было очень много нужд. Atrodo niekam nieko nerūpi. Кажется, никому ничего не Ir sutikau vieną интересно. žmogų, И я встретил одного kurį человека, pamačiau gerai apsirengusi. который был красиво одетый. Jis taip gerai atrodė. Он так хорошо выглядел. Jis su tokia gera mašina buvo. И такая хорошая машина была. Jis mačiau, kad tai buvo klestėjimo momentas jo gyvenime. У него был момент процветания в его жизни. Ir aš toks visas suvargęs. А я такой весь уставший. Viskas taip blogai. Все так плохо. Galvoju, aš tarnauju Dievui. Думаю, я служу Господу. Pas mane viskas blogai. И у меня все O плохо. pas tą viskas gerai nusidėjo. А у него, грешника, все хорошо. Bet žinot, ką aš nutariau savo širdį? Но знаете, что я решил в сердце своем? Aš nutariau savo širdį, nežiūrinti tai šlovinti Dievą. Я решил в сердце своем, Ir pasakiau, kad aš ни на vis что, tiek tarnausiu viešpačiui буду прославлять ir Господа jį šlovinsiu и iki буду paskutinių служить, savo gyvenimo и dienų. буду прославлять Его до последних дней Ir своих. įvyko kažkoks lūžis mano širdį. И произошло какое-то Перелом. перелом в моей Ir жизни. Dievas mane sustiprino. И Бог усилил меня. Praeik savo dykumą, kaip reikia. Пройди свою пустыню как надо, Dirbama su savo širdimi. работая сердцем своим. Ir Dievas tave palaimins. И Бог тебя благословит. Nes tokia Dievo valia. Потому что такая воля Божья. Kad tu apspjaustytum savo charakterį. Чтобы ты обрезался в своем Kad характере. nustotum gyventi nuodėmingą gyvenimo būdą. Чтобы перестал жить греховный образ Būtum жизни. nuolankus. Был бы смиренный. Ir atneštum daug vaisiaus. И принес бы много Į плодов. dangaus karalystę. Царство Божие. Amen. Аминь. Galim užmerkti akis, mes melsimės. Можем